ugomba kwicisha umwe inzara ngundi umugaburiye cyane birenze. Umugisha sinzi utanga no, umugisha si gutanga za miliyoni no, Imana izirebe impamvu yacu itanga miliyoni. Bwana sifiwe. Niko bimeze. Rero Imana zivuga ngo ikibazo kirabaye, exam irabaye hano, reka ndebe icakora no mugabo yuko hari abandi bantu bahuye n'icyo kibazo bakora ukuntu. Bwana sifiwe. Umukora aje saa 8 ni umuntu ukomeye cyane sindamugira. Bwana sifiwe. Araje saa 8 munzu ufite gahunda n'Imana. Imana irabizi mu ijuru yuko saa 9 ije guhura n'umukozi w'Imana bagasenga. Esha mahuzu z'abakose noneho bari muri mu nama y'abapasteri arambwiga ati noneho uzigisha n'iposho mu gitondo gwari amakutano ya Noel. Atoya ati sinzigisha n'iposho mu gitondo. Ese kubera iki? Ati ngende sonesha ikoti ryanje ari uzigisha n'iposho mu gitondo hari abantu bakenta abantu baje. Ati naje nijo kwigisha gusa n'iposho. Undi nawe aranga ngo ndigisha ninjoro. Ati nijo kwigisha ninjoro. Undi umupasiteri nawe atakwikanisa arangize aramubagira inkoko arangize atuye kwinjira asanga ari mu kashishi. Atoya ati twinjira tse niki. Atoya aje tuzohuriye ku parasi twese niyo tuzagarira ijambo ry'Imana. Twebwe turi umuryango utandukanye nuko nguko. Twebwe iyo tubonye famille imwe gusa famille imwe gusa umugore n'abana tubatubwiriza nk'ababwiriza abantu 15,000. Amen. Tampamvu y'abantu benshi. Amen. Turaganira no jambo hejuru gusenga ubudasiba. Dufite amateme menshi ariko kuko numvishe bavuga ijambo yo gusenga na mpindura. Tumaze gusoma ibisabo twasomye sinsubira muri historia ndende noja kuja kure cyane ariko hari amateme abiri ubu atatu twatuganiriza. Iteme ya mbere twatuganiraho ni ijambo rivuga ngo ubwoko bwanje burarimbutse buzira kutamenya. Icyo kintu cyaduteye amakenga tucigaho cyane. Tugifite ubwo turi mu kibwirizaho. Irindi jambo turi mu kuganira ni ijambo Yesu yavuze aravuga ngo tariko umwana w'umuntu niyaza koko azasanga kwizera kuri mu bantu. Iryo jambo rintera amakenga. Ndavuga ngo turi kurikirana akirikare. Bwana sifiwe. None kubera yuko ari umwanya muhamusenga nico cyatumye vuga tereka nganire hejuru ijambo ryo gusenga ubudasiba. Turaza kuriganira ngo amagambo 6 ariko aho mpekera amasanjanye niho namankatira sinzi yuko nza kuyarangiza. Bwana sifiwe. Ariko nzambanguka cyane. Uyu murimo wo gucungurwa umwami Yesu iyi ni projet ndende Imana yakoze igihe kirekire cyane kandi irangize ishora igishoro gikomeye cyane. Umurimo wose uzukomera biterewe n'umutahe wawushizemo. Iyo washize ahantu kwashira umutahe ukomeye uzuhakorera cyane. Bwana sifiwe. Umutahe Imana yashize mu bagucungura abantu ni umutahe ukomeye cyane yuko yashoye umwana wayo. Bwana sifiwe. Ni igishoro gikomeye cyane yashizemo umutahe ukomeye cyane kandi muri rezilita mu kintu yari yiteze ni ukuvuga ngo ntiyakagire numwe uzabura ubugingo. Amen. Kuko intego yazanye Yesu hano kwisi no gushaka icyari cyarazimiye. Bwana sifiwe. Ndamwumva ko ijambo ry'Imana rivuga no gushaka icyari cyarazimiye. Kurumva ingene hari vuga. Bwana sifiwe. Aya magambo Yesu yaravuze arangije umurimo kuko yakoze amankete ahantu henshi. Ijambo ryatumye Yesu wenyine amaze kuza akaroha kamanuka akajikuzimu. Umuntu wari kura akiki kuzimu aje kureba ku bintu bimeze kugira ngo ashaka uburyo azacungura umwana w'umuntu kugira ngo ashaka uburyo azaca kiriya cyaha burundu umwana w'umuntu ntagasore guhura na kiriya kibazo. Bwana sifiwe. Oza amagambo 3 yakoze yaravuze ngo byose birarangiye. Bwana sifiwe. Ijambo yakoze cyane rikomeye yaravuze ngo yaratwimuye amaze kuducungura yaratwimuye aratubungisha. Nukuvuga ngo adukura mu gihugu cy'umwijima. Mutegera aho hantu amara kudukura mu gihugu cy'umwijima aratwimura aratujana kure cyane urugenzi rurerure turagenda aje kutubungisha dushaka kudutuza ahantu mu gihugu cy'umuco. Bwana sifiwe. Bibiliya ivuga ngo nka kurya ngo ibirasirazuba ngo hitaruye burengerazuba ngo niko yafashe ibyaha byacu abita kure natwe. Donc nda handi hantu twosura guhurira nabyo. Amen.
ariko ikibazo gihari ni wewe kutamenya amagambo. Umuririmbyi zaravuze ngo kubimenya nibwo buzima. Bwana asifiwe. Kubimenya nibwo buzima. Ariko gusa abantu bicara gusa bicira urubanza wonyine. Bwana asifiwe. Ikindi kintu yakoze gikomeye cyane, yafashe urwandiko, hariho dosi. Bwana asifiwe. Hariho dosi, hari urwandiko twari twarashinjwe, twari twaraciriwe urubanza. Aragenda muri misiyo yari afite, afata dosi, amara kuyifata dosi yaturega ari ibirego byanje nawe ashanyura rwa rwandiko. Iyo umuntu abaye adafite dosiye, hari ikindi kibazo gihari. Ta dosiye mukifite. Bwana asifiwe. Haleluya. Ariko kubimenya nibwo buzima. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Gino gitabo cya Tesalonike dutambuke twihute. Nakoze ubushakashatsi uyu muhana wa Tesalonike ahantu warutuye. Ni umuhana warutuye ahantu hafi n'ikiyaga cya Mediterane. Ni umuhana warukomeye cyane, abantu bakunda gutembereramo cyane, yuko ni umuhana mwiza cyane, ngo wagiraga imicamo myiza cyane, kandi ukagira ahantu heza ho kwicara amabiro, ukagira ahantu kubucuruzi bwinshi, abantu bakahakunda cyane. Bukeye Paulo agira umugambi wo kuja kuhavuga ivuga butumwa, kuko yari hafite amakuru yuko abantu b'Itesalonike bagiye mu bigirwamana. Bwana asifiwe. Aragenda muri strategy za Paulo zo kuvuga ubutumwa muri ya muhana, wari umuhana ukomeye cyane, urimwe abagabo b'Abayuda bakomeye cyane, bitari gushoboka yuko awinjiremo ngo avuge ubutumwa. Agira ivuga butumwa ricenge ryo mu masinagogi, akazagenda abwiriza inzu ku yindi. Amara kubwiriza buce amakuru aragenda, kera baba barabimenye. Bamara kubimenya, Paulo atagira ikibazo, yacitse ninjoro. Aracika ninjoro, acika ngo amajepfo, aramanuka cyane ku kilometero 45 ahunga. Buca amaze guhunga, aravuga nanone sinoheba pe uriya muhana. Ariko ngo hari akanosho abantu baratangiye kumva akantu kamwe nakandi. Ikibazo ngo cyari guhari gusa cyabananiye, ni ikibazo ngo cyo kumva hejuru y'umuzuko. Nukuri ikuru y'umuzuko yari yabananiye pe. Bwana asifiwe. Aravuga ati reka ntume Timotheo aje muri evaluation, aje kureba ingere byo byarasigaye byarabaye nimba hari akantu ko karahabaye nkakinjira. Bwana asifiwe. Timotheo aragenda, amaze kugenda amuzanira amakuru meza. Bwana asifiwe. Amubwira yuko hari imiryango nkingahe esanze imaze gukongera, nibwo yafashe no gahunda yo kwandika no rwandiko. Bwana asifiwe. Yandika no rwandiko, arababwira ngo basenge ubudasiba. Amen. Amen. Reka tuje ku magambo twateguye. Na magambo 7 ashobora gushoboza umuntu gusenga ubudasiba. Bwana asifiwe. Ni gute twabasha gusenga ubudasiba? Bwana asifiwe. Gusenga ubudasiba abantu bo bazumva bakabyitiranya. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ugusenga amasaha 28 ku masaha 28 tizoshoboka. Bwana asifiwe. Abantu bo bazumva tese gusenga ubudasiba niki? Ni ugusenga se amasaha 28 ku masaha 28? Oya, gusenga ubudasiba si gusenga ayo masaha. Bwana asifiwe. Kuko Bibiliya iravuga ngo udakora ntakarye. Duhoja kuba kwikanisa. Kandi gusenga ubudasiba si ukuja kuba kwikanisa ngo wikingirane uko urasengera ngo amayitaje mpaka Imana izagusubiza. Ni ikinyoma ico ngico. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ijambo rya mbere ni ugukunda gusenga. Bwana asifiwe. Gusenga ubudasiba ni ugukunda gusenga. Iyo niryo jambo rya mbere. Ahangaha ushaka kuvuga iki? Imana ntishobora kuguhitiramo kugira amasengesho ngugere mu rwego udakeneye kugera. Bwana asifiwe. Imana ntiyo guforsa. Bwana asifiwe. Ngugira amasengesho ngugere mu rwego udakeneye wenyine utageze mu bushake bwo kugeramo. Bwana asifiwe. Tibibaho. Amen. Kandi ikindi kintu ntiwokunda gusenga udakunda Imana. Bwana asifiwe. Kuvuga ngo usenga ubudasiba ni ukunda Imana. Ntiwokunda gusenga udakunda Imana. Tushaka kwijambo rya mbere. Bwana asifiwe. Kuko gusenga ni ukuganira n'Imana. Amen. Gusenga ni ukuganira n'Imana.
kuko umuntu ukunze buri gihe ukunda kuganira nawe. Bwana sifiwe. Ukunze buri gihe uzukunda ngo uhure nawe muganire. Ariko hari abantu bazagira igihe cyinshi cyane bataganira n'Imana. Ukunze buri gihe ukunda ngo muhure kandi muganire nawe. Ikindi kintu, iyo usenga kuturiga hejuru ijambo, iyo usenga ryo gusenga ubudasiba, iyo usenga ugomba kugira ishurirwa. Bwana sifiwe. Ugomba kugira ishurirwa ukamenya ikintu ugomba gusengera icyo ari cyo, apana gupfa gusenga gusa. Bwana sifiwe. Hari abantu bazakunda gusenga amagambo menshi, basenga amagambo ameze nk'agasuku, kandi agasenga amagambo atahaye yumva. Ico ni ikibazo mu majambo yo gusenga. Bwana sifiwe. Iyo usenga ugasenga amagambo atahaye yumva, nguri Imana Shalom. Ese uzi Imana Shalom? Uri Imana El Shaddai. Uzi Imana El Shaddai. Ubanza umenye amagambo uhaye ukoresha gira ubone gusenga. Bwana sifiwe. Duhereze Imana icyubahiro. Hallelujah. Ko turiga hejuru yo gusenga ubudasiba. Ahantu haravuga iki? Namba uri kumwe n'abantu. Namba uri kumwe n'abantu bakunda gusenga. Bakunda gusenga biuka. Batangaza haruya nishi. Baririmba. Babyina. Bwana sifiwe. Niho hawo senga, si ngombwa yuko abantu bosenga ukushaka. Kuko ukushaka suko Imana byandishaka. Bwana sifiwe. Kandi abantu bose ahangaha ntibanganye imbaraga, abantu bose tibanganye impfundo. Muvuge ngo dupfuka amasaha 3. Abantu bose tupfuka amasaha 3. Kuko hari ikibazo cy'abantu bafite problème ya santé. Tutwo bishobora. Muhaguruke, mwicare. Bwana sifiwe. Usenga, abantu bosenga ukushaka. Abantu tusenga uko Imana ishaka. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ijambo rigira kabiri. Ndi hafi ko narangije. Arakanto kibazo cyaho habaye ubunyine, uyu mubiri dufite ufite commande ubunyine iri hejuru cyane. Ufite commande iri hejuru n'ubu ngubu ndabizi ko wasaze. Kandi ijambo nk'ihawe wigisha ijambo rishaka kunezeza abantu. Nukubwira abantu ngo tugiye kurangiza, bazamumva ngo washoboye kurangiza. Ariko ikibazo gihari, uyu mubiri ufite commande irenze cyane. Warenze umwuka. Kuko abantu bagishaka kumva ijambo ry'Imana. Ariko abantu bararambirwa kuri commande y'umubiri ihora iminsi yose. Wariye wiyuhagiye mukandi kanya umubiri ukora kwira kandi nguje kurya. Kandi abo bantu bombi urabatunze. Kandi bombi bakeneye kubaho mu rwego rungana. Tugomba kwicisha umwe inzara gundi umugaburiye cyane birenze. Ako nakarenganyo. Muze mukorera umwuka. Bwana sifiwe. Kandi nta bindi byo kujya by'umwuka. Ni ibi ngibi. Amen. Ni ibi ngibi byo kujya by'umwuka bica mu matwi. Bikamanuka bikaja mu mutima. Cyo gituma Bibiliya ivuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Mukuko ariho by'ubugingo biza bikomoka. Nuko uzi yuko umutima nirwo rugingo rukomeye cyane mu mubiri. Bwana sifiwe. Nirwo rugingo rukomeye cyane. Umutima uzuvoma amaraso ugapompa amaraso mu mutima. Warangiza ukayanyagiza mu mubiri wose. Imitsi gatera umuntu agenda neza. Iyo umutima uhagaze, cyo gituma utangira umuntu ugasagara imitsi iratangiye kuma. Amen. No mu buryo bw'umwuka nuko bimeze. Iyo umwuka udakora muri wowe. Bwana sifiwe. Umuntu azakamuka umuntu akabara urukundo. Ugasanga umuntu yarumutse yabaye kundi kuntu. Amen. Icyo gutuma mbakangurira muri no rugenzi ukeneye kurya ijambo ry'Imana. Ukeneye kurya ijambo ry'Imana. Muze mufata umwanya mwumve ijambo ry'Imana. Amen. Kandi abo bantu muri bafite bombi bagomba kurya. Ukugaburira ukugira apeti y'uno mubiri, ukamanyura imitsima, ugakomanda injanga, n'abandi bazazi kuza hakurya ibuvira n'abandi harabazikura, harabarya injanga zivuye no mu Bugande ukava ngo zimera neza. Koko gira n'umwete n'inyota ku ijambo ry'Imana y'abakozi b'Imana bavuye i Bugande n'ahandi. Wumve unyotewe ijambo ry'Imana. Bwana sifiwe. Kuko iringiri niryo rizadutunga hano mwisi, twotungwa n'imitsima. Bwana sifiwe. Rikazatwimura rikatacana mu bwami bw'Imana. Bwana sifiwe. Ahangaha irindi jambo ryo dufasha gusenga ubudasiba no kugira ubuzima bw'amasengesho buri mu Gifaransa, ariko bufite discipline. Discipline twayita iki? Rufite uku rufite discipline na programme. Kuko bingibi
ubuzima bw'amasengesho umugabo umwe witwa Daniel yarabugira ufite discipline ni umugabo wari high discipline yo gusenga gatatu ku munsi Bwana sifiwe kandi Imana yo mwijuru Imana ntizibeshwa ibibizi byose byayikora yari izi yuko aya masaha manyanaka baza guhura na Daniel kera Imana yaziba yahageze nimba ari saa 9 yaziba yahageze kera Bwana sifiwe kama ati Daniel no munsi dufite gahunda nawe nukugira ubuzima bufite discipline bwo gusenga bufite na program amen namba bavuze ngo dusenge ni saa 10 ni saa 10 ariko hano bavuze ngo saa 10 abantu bagera hano saa 10 sinzi ko bizenda Imana yari yaje igategereza igasubira yo sino bimihanya ntaco no cyaho ngaho sino bivuga ariko si byiza tugomba kugira ubuzima bw'amasengesho bufite discipline amen iyo ufite ubwo buzima bw'amasengesho ufite discipline ni ukuvuga ngo wewe uhaye usenga abantu bagomba kumenya ngo uyu munsi bakavuga ngo uyu munsi revera w'ijimba ari mu masengesho igomba kumenyekana n'abana mu rugo bakabimenya bakavuga ngo uyu munsi papa ntawuzi ukora ku mwango aba yakinze abari mu masengesho abari mu masengesho Bwana sifiwe telefone yiwe irugaye famille ikabimenya akamenya ngo jedeo uyu munsi tumukaza mupima uyu munsi twushiraho inama kuko jedeo turamukeneye mu nama ari mu masengesho Bwana sifiwe nimuhindure kuko niki gikenewe Bwana sifiwe agikenewe Imana ikeneye yuko abakristo tugira influence kwisi tugahindura Bwana sifiwe tugahindura abakristo bagahindura Bwana sifiwe ariko si ukicara duhindurwa n'abandi bantu za programme z'abandi bantu je biri mu kuntangaza ico kintu cyakintera ubwoba cyane abantu bari mu gushana mu kanisa bakaja kuri za WhatsApp hano mu kanisa za WhatsApp mu kanisa umuntu agafungura WhatsApp mu kanisa Imana hayivuga umwami w'abantu muzamutekereza ariko umwami w'abantu wo kubwira ngo uje kubonana na mustantera hanga wo isigira umugore tibona ijana ahubwo ngo uje kwizimiriza ku muryango we kugira ngo utakuderanje kubera icyo haye umuzigamo wo isigira umugore kugira ngo utakumuderanje Bwana sifiwe muze mwubaha Bwana sifiwe kandi gahunda Bwana sifiwe kubaha biterwa no mufitanye gahunda Bwana sifiwe kubaha ikintu biterwa no mufitanye gahunda no se mfitanye gahunda n'Imana no jana telefone naragenje naje nageze ahantu henshi nabonye ahantu bazazitwakira ku birometre zigasigara ariko mu nzu y'Imana mutana kwamashika amaja kuri WhatsApp ya famille groupe amen Imana tubabarire ikindi kintu muri amasengesho gusenga udasiba ntugapime ngo wihe gahunda utazashobora gusohoza iyo umuntu afata programme yo gusenga akavuga ngo kuvuga abantu bagize nk'ibibazo ngo none ngo Mana ngo nunkizanga ngo nakabiri muzanafunga nzamzuka saa 9 ngo ngupfukame Mana muri saro musenge reka amasantima itonde ibintu z'Imana no kwitonda ukajana nayo gahoro gahoro Bwana sifiwe no kwitonda ukajana nayo gahoro gahoro itonde uganire nayo ufate gahunda ushoboye ntukiye gahunda utazashobora gusohoza Bwana sifiwe kuko nisha Bwana sifiwe nuko ya gahunda uzoshobora gusohoza witonde wiyorohereze igihe uzaba hafata gahunda y'amasengesho igihe uzaba hafata gahunda y'ibitaramo igihe uzaba hafata gahunda y'amafungo uzama wiyorohereza Imana izamiza yama yemeza ijya gahunda Bwana sifiwe yama yemeza ijya gahunda Bwana sifiwe yama yemeza ijya gahunda wafashe yuko ugomba kugira gahunda yo gusenga gahunda y'amafungo gahunda y'ibitaramo ariko zose iyorohereze Bwana sifiwe apana kuvuga ngo kwifatira amafungo aremerereye cyane uzona amafunga ngo iminsi 5 ngo iminsi 6 uzona amasenga ngo amasaha ngo 7 ngo mfukame ni ukwiyica yewe itonde uko iyo ufatije gahunda kuri yifatana n'Imana Bwana sifiwe ko ndavuga yuko wayifatana n'Imana ugomba kubwira Imana mugafatana gahunda ushoboye ukabwira ngo Mana umunsi wanje n'uyu nguyu n'abana bakabimenya mu nzu Bwana sifiwe na family ikabimenya n'abandi Bwana sifiwe kubera ko muzamukunda kuri Imana bitamenyekana amen
tugomba guhatira ni koko kandi igihe usenga Bwana sifiwe igihe usenga ukumva ibitotsi ugomba gusinzira Bwana sifiwe igihe usenga ukumva ibitotsi tugahata umubiri ugomba gusinzira kubera iki kuko n'igihe usinziriye hari ibisubizo byavuye mu bantu basinziriye inzozi zikomeye cyane sinzira hari Imana ikeneye kuvugana nawe Bwana sifiwe reka guhata umubiri sinzira iyo usenga umva byaranira ryamusinzira urote Bwana sifiwe ikindi kintu ngiye kurangiza sinaga ziba ngabe yose ikambabaze kino kintu cya gahunda mu cyumva ingene kimeze iyo ufite gahunda yo kuja ku kibuga cy'indege kuja muri Amerika mwumva ingene abantu bazabahiriza za gahunda zabo kuruta za gahunda z'Imana Bwana sifiwe mu ijambo turimo kwiga rivuga ngo ubwoko bwanje mon peuple périt par manque de connaissance ubwoko bwanje burarimbutse ijambo Hosea yavuze Imana yamubwiye Imana yari kirika ikabwira ngo ugende umambwire ngo bafite ubujiji ngo umeze nk'ubw'inuma ngo nzabatera ngo umeze nk'inkidubu yambuwe ngwibwana byayo Imana yari yarakaye Bwana sifiwe kuko Imana yacu ni Imana izifuha kuruta kujya umugabo azafuhira umugore wiwe ni Imana ifuha Bwana sifiwe Imana yacu niko imeze Bwana sifiwe iyo ubona washize gahunda imbere bibi bazavuga ngo habe niyo umukwe wawe yo gusanga nukuvuga ngo ugira gahunda yo gusenga saa 9 umukwe wako gutembera akaza saa 8 icarana nawe Bwana sifiwe haba haje kera ibibazo Imana izivuga ngo reka ndebe ikintu uno mugabo akora Bwana sifiwe Imana izikunda ngo abakristo dukora ikintu Bwana sifiwe kuko numugisha ni impamvu umugisha sinzi utanga no umugisha si gutanga za miliyoni no Imana izirebe impamvu yatutanga miliyoni Bwana sifiwe niko bimeze rero Imana izivuga ngo ikibazo kirabaye exam irabaye hano reka ndebe icakora no mugabo yuko hari abandi bantu bahuye n'icyo kibazo bakora ukuntu Bwana sifiwe umukora aje saa 8 ni umuntu ukomeye cyane sindamugira Bwana sifiwe araje saa 8 munzu ufite gahunda n'Imana Imana irabizi mu ijuru yuko saa 9 ije guhura n'umukozi w'Imana bagasenga Bwana sifiwe hari Imana yagambiriye bajo nuko niko waraganye n'Imana warabwiye ngo Mana ngo saa 9 nzaza mfukama Imana irabizi saa 9 yagera yaje kugera saa 9 n'imitu ngaho ukamutangira ngo habaye ngo umukwe yaje ngo noze umukwe yaje n'umugore akamaza ngo urasura amusiga umukwe ngo mbunzu nguje ngugende ngugiye mu masengesho n'ingana abantu azatanga gupfobya ibintu by'Imana Imana ikareba kavuga ati vrema ninde ufite agaciro umukwe wanakubwira umukwe kugiye gusenga ufite gahunda Bwana sifiwe Bibiri zivuga ngo ugomba kumubwira ukamubwira ngo uyu munsi ngiye mu masengesho aya masaha saa 9 n'abantu baje kugutaramira iwawe ukababwira ngo saa 9 zirageze ntabwo yayibo kubonamo ngiye gusenga kwinjira mu cyumba cyawe ugafungura ugafuka mugasenga nuko Imana ikavuga ngo ni bande wahayishije agaciro Bwana sifiwe uko niko ugomba kubikora Amen ikindi kintu cya gatatu darangije igomba gusenga ubudasiba ugomba kugira umutwaro usengera kandi ikindi kintu ukagira umutwaro munini ariko ntangana n'abantu Imana ishoboye byose Bwana sifiwe iyo terime muzamuyumva ikibazo kiba mu nzu y'Imana nuko ino jambo ry'Imana bazaba babigisha ritagira ibizame ngo abakoresha ibizame bavuga wabaye gifunga utazawumva Bwana sifiwe nici Imana ifite ikibazo n'abantu kibazo batangaza abantu bose bakavuga ngo Bwana sifiwe ngo ame ngo mwumvishije ngo ariko ijambo ry'Imana ni principe usaba azahabwa ukomanga azakingurirwa ushaka azabona kuri ijambo ry'Imana Bwana sifiwe nimuje musenga muje muvuga guti musenga mushima mwinginga kandi byose musengere mu izina ryande rya Yesu Bwana sifiwe ni definition utarize ntiwo bishobora cyo gituma musenga amafuti ntimwumvirwe kamutangira gusa base gituma basenga ni ngo gusenga nabi
siko Bibiliya ivuga ngo gutuma asenga ngo gusaba nabi. Bwana sifiwe. Ukihereza uje gusenga umutwaro, ukiheza umutwaro ukomeye. Umutwaro ukomeye ngiye kurangiza gatoya. Bwana sikavuga gano kantu gusa sindangiza n'amagambo yandi. Amen. Ahangaha itaje no uvuga usengera. Ugasengera abapagani. Bwana sifiwe. Kiri itaje rikomeye cyane. Ukiha umutwaro gusengera abapagani. Amen. Ugasengera abapagani. Irindi jambo rigira kabiri. Ukiha umutwaro gusengera abategetsi b'igihugu. Bibiliya ivuga ngo musengera abategetsi b'igihugu kugira ngo umugira amahoro. Iyo mutabasengera nico cyagiye bazaje mu nama bagafata amadecision mabi. Mwirwa gusa mubatuka mubacamba. Mubahema mugira gute? Bazafata amategeko azabamara. Muzahinduka uco muzobona. Kuko nibuza musengera abategetsi banyu. Bwana sifiwe. Kandi itorero kwisi niryo rifite role ikomeye cyane mu gihugu kugira ngo ribashe guhindura no guteka isi. Ariko mukareka abapagani baba baratambutse bagateka igihugu kandi mutabasengera. Mugasengera abakozi banyu. Apana kwirirwa mugira gute mucamba abakozi b'Imana. Abakozi basizwe. Umunsi umwe Elisha avuye guherekeza Eliya muzi byabaye. Baramusetse baramubwira ngo wa munyaruharawe guvuye he? Idubu zibiri zingora zamaze teruka mu gihugu. Zamaze kwita ngo mu basore bari baraho ngaho abasore 42 zirabatsinda zirabica. Kuko gusa baravuze umukozi w'Imana ngo wa munyaruharawe. Agaciro k'umukozi w'Imana wasizwe. Uko yo bari kose, ico yo bariza kora cyose. Habe n'ubwo ukizi. Tuhanguriye kuvuga umukozi w'Imana wasizwe amavuta. Tibibaho. Yo ni rero ikomeye cyane. Ijambo ry'Imana rituganze. Amen.